Akiambĩrĩria icera rĩake gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya Rũgongo, gavana wa Kajiado Joseph Ole Lenku aumagarĩtio nĩ mũmbunge wa Kajiado ya Rũgongo Onesmus Gogoyo, ma MCA na maobitha thirikari-inĩ yake arugũrĩtie waki wa barabara mwena wa Ngũrũi na o wodi ĩkĩrĩgĩrĩrwo kũgunĩka na waki wa barabara cia matũra-inĩ. Na leo mashini hizi mnaziona hapa ni mashini ambazo kaunti imekodesha kuweza kutatua shida ya mabarabara, kufungua barabara zetu, kufanya grading za mabarabara, kutengenezea mabarabara, na kila sub county iko na mashini zake kama hii. Achola na MCS wamepanga hizi mashini zinakaa siku 3 nafikiri kwa ward moja. Sivyo ndio mmepanga? In my experience ongezeeni zikuwe siku 5 kwa sababu kama mabarabara Ololwa they are very long roads, do at least 5 days. That way you will maximize per person so that ikikaa area moja inagusagusa mabara nyingi zaidi. Si hapo ni sawa? Pale veterinary farm tunasumbuliwa sana kwa sababu ya maram. Na hii maram ni resource ambayo iko katika area yetu. Tunaomba hawa watu watupatie maram ya kutosha as a way of CSR kwa sababu hatuwaombi transport, hatuwaombi machinery, at least tuweze kutengeneza hizi barabara. Acokete akaruguria tabarĩra cia maĩ na iria irĩhũthĩraga hinya wa solar harĩ kũhũra maĩ mwena wa Olosurutia na Bondeni. I want to assure watu wa eneo hili, MCA wetu, mbunge wetu, under our FLOCA program we will allocate up to 30 million kutidy all these small maji hapa, maji pale, kidogo pale, under the supervision of Olwala Isir, halafu sasa watu wetu wapate maji. Muhimu ni wananchi wajue ili hizi maji zikuwe sustainable lazima walipe kitu kidogo, lazima ilipiwe, kila mtu analipia maji, na mimi najua watu nyinyi wa North hamna hiyo shida. Hoka nĩ thoko ya Ngong'u augĩte nĩ mekũiga keheri-inĩ kĩgĩna gĩa gũtambia solar nĩ mwena wa gĩcigo kĩa Ngong'u na Mathare atabarĩire tabarĩra cia kwambatĩria ikĩro cia icagi ici, na haha nĩho ndereti ya title deeds ĩteterithĩtio. Lakini His Excellency tumetoka tu kuita hapa uplands, na hii uplands haina cheti, ukweli uongo. Sasa hata hii lami kijengwa na hawa watu wanakaa kama maskota, bado hatujawasaidia maisha kamili, si ni kweli? Iko sehemu hii ni mradi ya watu kupewa title deeds za shamba zao. Tunajua kwa muda mrefu kumekuwa na msozano, kumekuwa na hali si hali, lakini sasa kwa sababu wote mko na allotment letter, sasa wote wale mko nao mtapata hizo title deed. Icera rĩrĩ rĩgĩtirihĩrwo mwena wa Kĩrarapon akĩigĩrĩra ihiga waki wa rũthingo rwa kũirigĩra kĩhumo kĩa rũĩ na agĩteterithia bata wa kũmenyerera njũĩ na ihumo ciacio, na nĩho ateanĩirie ndeto cia mũhuhu iria iratambagio nenda-inĩ cia ũkinyanĩria cia kĩgĩna kĩrĩa kĩhũthĩkĩte icera-inĩ rĩrĩ. Niwaigize tu watoto wetu that we are here to work for your future, na hiyo wale wanachochea watoto kutukana wengine. Nasikia ati leo hii safari yangu ilikuwa imegharimu county 50 million. That is malice, na hiyo ni chuki, na tusikubali hiyo chuki ya kuwekeana chuki. We don't need to disrupt our peace. Maya mokĩte rĩrĩ mũingĩ matũra-inĩ makoretwo magĩtetio nĩ kũrũgama gwa tabarĩra cia ũthii wa na mbere matũra-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kajiado ya Rũgongo, ngĩtwo Wacuka wa Kĩarĩ.